салом бинандаи азиз, имрӯз 5 январ сархати хабарҳоро аз студияи марказии радиои озодӣ тақдими шумо мекунем. Дар идомаи барнома аз оғози мавсими тағйироти кадрӣ дар Тоҷикистон эълони мақомот дар бораи сабти номи дубораи симкортҳо ки то 15 феврал муҳлаташ ба анҷом мерасад, куштори як кӯдаки 4 сола бо дасти падари угай ва манъи ҳаракат дар шоҳроҳҳои Қазоқистон бо сабаби боридани барф хабар хоҳем дод. имрӯз дар Тоҷикистон баъзе тағйироти кадрӣ сурат гирифтааст. Ба иттилои манобеи радиои озодӣ, Ширин Амонзода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон рӯзи 5 январ аз мақом барканор шудааст. Фармони барканории Ширин Амонзода то ҳанӯз расман нашр нашудааст. ба гуфтаи манбаи радиои озодӣ, зуҳри 5 январ Гулнора Ҳасанзода ба ҳайси вазири нави меҳнат ва муҳоҷират муаррифӣ шуд. Гулнора Ҳасанзода то ин дам раиси оҷонсии омори назди президент буд. Ҷамшед Нурмуҳаммадзода, собиқ раиси Бонки Миллӣ, ба ҷои Ҳасанзода раиси оҷонсии омор таъин шудааст. طبق اطلاعی دریافتی در حکومت تاجیکستان دیگر تغییرات کادری هم انجام شدند که تا چند ساعت دیگر اسمشان اعلان می شود. هر سال در ماه ینور در پیشرو و روزهای جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در کشور تغییرات کادری صورت می گیرد. مخالفان همیشه تغییرات کادری را در اداره‌های دولتی کشور تنقید کرده میگویند آن بیشتر از جایگزینی کادرهای کهنه عبارت است. مقامات هر دفعه تاکید میکنند که شخصان جوان و با استعداد را به وظیفه تعیین کردند. مطبوعات محلی موسم برکناری منصبداران را دلزنک مینامند. ҳафтаи равон дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон аввалин бузкашӣ дар соли равон барпо шуд. Дар ин мусобиқа садҳо човандоз аз Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои ҳамсоя ширкат карданд. Хабарнигори радиои озодӣ Маҳмудҷон Раҳматзода дар қатори ҳазорҳо ҳаводори бузкашӣ сабқатро тамошо карда як гузориши ҷолибе дар ин бора таҳия кардааст. Шуморо ба тамошои ин гузориш дар барномаи ахбори озодӣ даъват мекунем ки баъди тахминан 4 соат пешкаши шумо мешавад. 15 феврал муҳлати тамдидшудаи сабти номи симкортҳо бо шиносномаи нав ба поён мерасад. Мақомоти Тоҷикистон бо як эълон сокинонро огоҳ карданд ки симкортҳои худро фавран бо шиносномаи нав сабти ном кунанд. Соли гузашта бо қабули як қарор ҳукумати Тоҷикистон муҳлати сабти дубораи симкортҳоро то 15 феврали соли 2023 дароз карда буд. дар эълони вазорати корҳои дохилӣ ки рӯзи 5 январ нашр шуд, ба афроде ки бо симкортҳояшон бо шиносномаи намунаи соли 1996 сабт шудааст, таъкид шудааст ки таъҷилан шиносномаро иваз ва симкортро дубора сабти ном кунанд. мақомот гуфта буданд ки тақрибан 2 миллион ё ҳудуди 40% муштариёни ширкатҳои мобилӣ симкортҳои худро бо шиносномаи нав сабти ном накардаанд. тасмими сабти номи дубораи симкортҳо соли 2019 гирифта шуд ва анбӯи зиёди одамонро дар назди идораҳои шиносномадиҳӣ ҷамъ оварда танқидҳои зиёдеро дар пай дошт. дар ин чанд сол сокинон ба пуррагӣ натавонистанд дар замони таъиншуда симкорташонро дубора сабти ном кунанд ва мақомот ҳам маҷбур ҳар сол муҳлати иҷрои ин қарорро дароз мекунад. ва як хабар барои афроде ки азми сафар ба Қазоқистонро доранд. вазорати ҳолатҳои фавқулодаи ин кишвар 4 январ эълон кард ки аз сабаби боридани барфи зиёд ҳаракат дар 127 шоҳроҳро манъ кардаанд. вазорат таъкид кардааст ки гурӯҳҳои наҷот ба мардуми дар роҳҳо бандмонда кӯмак мерасонанд. то кунун аз роҳҳои зери барфмондаи гӯшаҳои мухталифи Қазоқистон 691 нафар ва аз ҷумла 137 кӯдак ба ҷойҳои амн кӯчонида шуданд. нархи орди гандум дар Тоҷикистон соли 2022 ба таври қобили мулоҳиза боло рафтааст. дар гузориши ахири барномаи озуқаи созмони милал ки рӯзи 3 январ нашр шуд, гуфта шудааст ки нархи орди навъи якум дар бозорҳои Тоҷикистон аз моҳи феврал то майи соли 2022 якбора боло рафт. моҳи май нархи як халта орд дар бархе аз фурӯшгоҳҳои кишвар то 350-380 сомонӣ расид. коршиносони созмони милал гуфтанд баъди ҷамъоварии ҳосили ғала тобистону тирамоҳ нархи орд то 6% поин рафт. вале бо ин вуҷуд арзиши орд маҳсулоти муҳим дар дастурхони сокинони Тоҷикистон ба фарқ аз соли 2021 гарон боқӣ монд. имсол сокинони Тоҷикистон пайваста аз болоравии нархи маҳсулоти муҳиму ниёзи аввал дар бозорҳо шикоят мекарданд. як сабаб таҳримҳо алайҳи Русия ва коҳиши содироти маҳсулот аз кишварҳои дигар ба Тоҷикистон гуфта мешуд. тобистони имсол
امسال در پی بالاروی نرخ ارد، مسئولین وزارت کشاورزی کشور گفتند هنگام نقشه‌ریزی سال 2023 پیشگیری از گرانی نرخ ارد و بلند برداشتن حاصلناکی را به نظر می‌گیرند، ولی برنامه ضد بحرانی خاصی ندارند. حالا در بازارهای دوشنبه نرخ یک خلطه ارد 330 سومانی است. دادستانی ناحیه دوستی ولایت ختلان تحقیق حادثه کشتار یک کودک 4 ساله با دست پدر اوگایش را شروع کرده است. ساکن 32 ساله این ناحیه در قتل بی‌رحمانه پسری همسرش گمانبر است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 5 انور خبر داد که سبحان علی صنف ساکن دهه لاهوتی در پی مناقشه با همسرش فرزند او را بی‌رحمانه قتل کرده است. حادثه روز 26 دکبر رخ داده. به اطلاع مقامات در این باره خود گمانبر به کارمندان میلیسا خبر داده است. نسبت سبحان علی صنف بر اساس ماده 104 قسم 4 یعنی کشتار پرونده جنایتی آغاز شده است. طبق اطلاع مقامات تاجیکستان در 5 سال اخیر نسبت 63 نفر از جمله والدان و آموزگاران با گمان جبر و شکنجه کودکان پرونده باز شده است. بانک ملی تاجیکستان روز 5 انور قرب 1000 روبل روسی را 141 سومانی و 50 درم، یک دلار آمریکایی را 10 سومانی و 20 درم و 1 یورو را 10 سومانی و 82 درم تعیین کرده است. قرب رسمی بانک ملی از قرب اسعار در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. تشکر که ما را همراهی کردید. بیننده عزیز، اخبار بیشتر را در صفحه‌های رادیو آزادی پیدا و تماشا کنید. شما را ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت تاجیکستان در برنامه اخبار آزادی انتظاریم. تا اون لحظه خدا نگهدار.